Biyag ti tao. Nanang ko, tatang ko, awan kadkadwakon, tapi nanawan dakmatan. Nanang! Gusto man, Mia! Unay mo't daytan. Overacting mo't tikas ng aramidamon. Nagsangit ka lang arod itayan. Agsangit ka manan. Uncle, maladingay tanak na ngamin. Tamay tabunin dananang kantatang ko. Awanan kadkadwak. Ang talanakan ko na. Agluha ka laan. Di ka agrong abakas na. Magkapasarong na tingtinggan. Uwan, Uncle. Gat, asino nga riti kadwa di ka anak kami di balaydan ngay. Awa na. Anusan na atag may mesa. Uray ko mano adda kabsat na. Tapno adda kadwa na. Ngambugbog tungmat ngamin niya anak. Kat no kayat na di ayabam di tibalay, tadituyin nga agnaad. Okay lang ka? Katanya pa'y ngay, wanan Basta lakit di aggagat no, da di tibalay. Saan nga agsadsadot takagurak ti kasta? Sige nga Rod. Tapno adda katulungan ta diti balay. Wana, balasitang matan. Adon ta muna trabaho day jay. Biya. Pag naidanda ka diti balay may. Ngam agagit ka, ha? Saan mi akayat ti sadot akab balay? Uncle. Kan agsardeng ka pa lang ag-eskwela. Tapno matulungam ni antim diti balay. Amom tagluto? Amok, Uncle. Nasayat nga Rod. Agluto, aglaba, ken agdalos taramidem diti balay. May mayatan ti kasta. Ngam tag may sakay di balayaw. At least ditoy adda kami akadwam. Adda kami amang isakitken ka. No bilang adda mangdangran ken ka. Agyaman nak, Uncle. Bayam, tainton makalunglong aw tayo. Ituloy mo to, tag-eskwela. Mia, bagkatan man jitang kiti paglutuan, tayruar mo pailaang. Wananti. Dalusam tayan titangke atan narugit una yan. Agdalos ka dito kusina. Kalpasan na, ijay mat kwarto. Kat punasam to amin na tawa, wan? Wananti. Agawam tagdalos atan agluto kan tupay no madamdama. Wananti. Kat kalpasan na makaluto ka, labam to amin dagiti inakas ko a kurtina kan apap ti kama. Kan uray gayam tay apap ti sofa, namurangan. Labam tupay, wan? Wan, auntie. Kan no makalaba ka, ingkan to alaan tay order ko a kamuti, Kagudwat ka banji kamuti ngayon order ko. Ha? Pangananwan nyo iti kamuti, auntie. Aramida ka kamuti kyo, tay sorsor mo nga ilako. Ha? Apay, di mo kayat? Masadot ka nga gisursur iti kamuti kyo? Saan, auntie? Kayat ko. Kamutik yo! Gumatang kayo! Kamutik yo! Kasla kayat ko ti agidda. Nasakit ti bagbagik. Tadiritso aka na yun ti trabaho. Di dakmat kayat apagina na andaan ti kan uncle. Saak la makaina na. Nupan naturugan ti rabi Ay, nagrigat gayam ti awan tatang kananang na. Ituloy ko ti magna. Awan pangibagaak iti saksakitan ti bagbagik. Nasakit una yun dagiti sakak. Kan ti bukot ko. Nabanugak ngaminan na talaga. Jakmat mabalin tagreklamo kadaan ti kan uncle. Taong tandak mat adagos. Magatang kumaamin ang tilako kakamutik yo. Tapno makaawid akon. Kamutik yo! Nahima sa kamutik yo! Gumatang kayon! At dakamot gaya man, Mia. Kamusta?
Nalakom amin nantem, palako nantem. Adda na bati amaysa, ngam kinnan kon ta mabisbisinak ngamin unay, Uncle. Anya? Apay ngay? Kat isupay ko matibayad da jay. Nangan ka mat sa Barrymore ka. Sorry, Uncle. Mala, bye-bye amo, Nedi, lakay. Tangdan na naglako day jay. Nalami yag mong tinaglakwam. Atoy, auntie. Mia, saan ka pa maturog? Aday bagakan ka. Ha? Anya ti iba kayo, Uncle? Kaya't mo ka dito eskwela. Kayat ko, Uncle. May salahing tamo ka pamuspusan. Tap na makaeskwela ka, Mia. Ha? Anya ngay dayta, Uncle? Gatangag jay balay kan solar dagiti dadakkel mo. Ha? Di, awanan balay ko no ilako kon. At damot to'y balay may kinantem. Balay tayo dito yan, Wan. Balay tayo amin. Uncle, Iso na lang ata hulogak, Wan. Ta iso ti pag-eskwilam. Aging ga iti kolehiyo. Mayat ka? kwa Uncle, jakam mo. Talaga di mo taubing ka pa eh. Di ka pa'y makadesisyon na siksika. Iso asyak ti danggam. Tasyak tangkel mo. Amok tinasaya at parakan ka. Sige da kayo ti makaam mo, Uncle. Sige nga Rod. Agindrol kan ton, Wan. Tati pagadal mo aging ga iti kolehiyo. Kat iso ti pagbayad ko iti balay kan solar anapanawan dagiti dadakkel mo. Bakit? Ilakok ti solar kan balay damiya. Kat, ada nga rod bayar mon? Adda, ado ti bayar ti house and lot. Nang runa no napintas ti lokasyon na. Ken saan ko nga ipangina, tapno magata nga dagos. Kat, naalam mo ti papeles ti lote? Wen, kinalkal ko iti kabinit day di kabagis ko. Ket nakitak ijay ti papeles ti daga. Ay, kat makaam mo ka Pag negosyo ta, ti mapaglakwak. Anya negosyo nga, lakay. Kumporme. Ado di ta ti mabalin na pangrugyan na negosyo. Sa tanto panunutan day ta, inton maigamantan ti kwarta. Rabi imanen, makainanaak no kasti arabi tanual daw, diretso ti trabaho. Nasakit ti bagbagik, ngem jak mabalin ti agreklamo kadaan ti kan Uncle. Diyos ko, si kalaangan ti amo kapag lampayak. Kanayon dak idi nga isuro nga agkararag, day dinanang kantatang ko. Isu asi kalaangan ti amo ka akakampik, Lord. Di nak ko mabaybayan, kan loaddan iti puder mo dang iti dadakkel ko. Baunam ko maida amang bantay kanyak, ta isudan tagbalin a guardian angel ko. Jak ammo non nya tagbalin a masakbayak, itataawanan dagiti dadakkel ko. Tarabayan nak kumaakanayon, Lord. Ilisinak iti mabalin na pakaisag makak. Kat uray ulila akon. Maragpat kunto kumati arapaap day dinanang kantatang ko para kanyak. Magustuak ti lokasyon ti lote ken balay. Edi, kayat ko. Ket, kasano, Sir Alvin? Katangam nga roden? Di ka madanagan. Tasaan ko nga ipangina. Natay nga minan day di kabsat ko nga kinkukway ti daga. Kahit syakmet, tinangitalkan na. Jakmet mausar, iso nga ilago ko na. Sige, katanga ko, Edi. Kat, kasano? Naidil mo ti daga, Eddie? Nalago kon, bakit? Ay, kastaya. Kat, ayan tinaglakwam ngay.
Imbangko mon? Bangko nga. Saan na masapol dahita bangko-bangko? Inton mabangkrap ti bangko, di naspaktan. Kat ayan nga ruti kwarta nga hay. Adda kanya ka. Adda dito ibag. Ay sus, amangan no mapukaw mo. Saan? Tay tugtugot ko akan hayon ti basit abag ko. Agnegosyo takit ti. Kakaiso na nga ta kwarta. Anya negosyo nga eh. Komporme. Ado ti pampanunutik ang negosyo. Bakit? Kiskisan, water refilling, kan bakery, kaskada, pigiri, no isong. Kat makamu ka ah. Kat kasano nga ron ni Mia, agiskwelan. Ay katuan pag-eskwilaan ta. Oray malpas na lang ti elementarya. Ngam iti pampubliko nga eskwilaan, ti pag-eskwilaan na. Ta itimot private school, dagitan nakta. Mia, in ka isurusur dyan linuto na antim aman eh. Ilakom. Wan, uncle. Mabalin ka di nga agkuyog kami ni Janine akasinsin ko. Ay saan paglakom kat ti anak min? Sika lang taglako. Ha? Makita da nga aglaklako ta anak min di tarwar, kababain. Uncle? Sika lang taglako. Di mo man iramraman dagiti kakasinsin mo. Tasan ang maibagay kadakwada ti kasta. Di mi kayat ang maparigat da. Taad-damot ipakpakan mi kadakwada. Ha? No sika, ayos lang. Tawan mo't nga rod pangalami ti kanam. No di ka tumulong iti trabaho, awan Anyat lamutan ngay. Narigat mo't no puro libre ti maitadkin ka. Malugi kami, kinantem, Mia. Mani! Nalingta, Mani! Kumatang kayon! Naling, kumatang akman iti mani. Ha? Wan, tata? Naggagat ka batan, balasang ko? Maong tanak ngamin no agsad sa dutak, tata. Manuti katangan nyo. Da kayo ngamin ti buhay na manok. Kastaya. Sa dino ti balayo ditoy? Asidaglaan, tata. Da kayo gayam ti ibagbagan ni Uncle na nakagatang iti sigod abalay mi? Wan. No kasta, anak na kanidi. Saan, tata? Kaanak-anak? Kasta ka de. Natayan da na ng kantatang ko. Kat dito iti sigod abalay mi idi. Inla ko matgayam ni uncle ko kada kayo. Tapno adda ka no pag-eskwela. Ay kastaya. Wan, tata. Makipagnanaadak iti balay da. O sige, gumatang kayon ta isursur ko pa'y tilakok. Mano amin da ita balasang ko. Ta bayada kami nun. Tapno di kan agbanog ang mapanaglako. Ha? Agpaiso? Wen, maasyanak ngamin kan ka balasang ko. Iswa bayada kami nun da ita. Agyaman nak, tata. Ayan tinaglakwam Mia. Antoy, auntie. Sige, taidulin ko daytoy. Daimbagla pagpletem ang mapanag-eskwela. Kasta agtrabaho ka para italawans mo. No di kag trabaho, awan pangalamit ipagpletem. Isong aggagagat ka, Mia. Wan, auntie. Nala, ingkagluton iti pangrabyantan mabisina kon. Wan, auntie. Rabi imanan, makainan na akmanan. Ay, nasakit manan ti bagbagik. Mariknak manan ti bannog ko. Intun bikat, masapak manan abumangon. Tagluto akiti pamigatan mi. Kan idadangak iti pagdigos dagiti kakasinsin ko. Kan isaganak dagiti balonda. Ay, Lord, anya nga tati agurure agasat ko dito'y lubong. Napintas to nga tati pagtungpalak. Wano agnanayon nga grigrigatak. Awan sa bali akakampik no sana si ka, Lord. Awanan dananang kantatang ko. Iswa si kalangan ti amok nga asit kan.
Jak ngamin malipatan ti kanayon nga ibaga iti dananang kantatang ko. Asika kano ti kaunaan na pagkamangan mi, no adda parikot mi. Isu please Lord, di nak kumabaybayan. Tarabayan nak kumaakanayon, katsapay kuma. Tauray awanan dananang kantatang ko, maragpat kunto tarapaap ko ama ka eskwela. Tapno sa anak tungag palin ang nakakaasi. Ay, nakapsot ba't gayam ti kiskisan? Basit ti kita na iti binulan. Bakit? Ay katanusan ta aging ka masubot ta tipunan. Ilako kon. Ibargin ko, tasokatak. Anya, kan ora di pigirim, binaybay ang matan. Ilakok amin na nababoy a karga di pigiri. Anya, Agpautang talangan. Nalaklak ka, kan may mayat. agpaporsyento ka? Ay katuan 20% porsyento na. 30% pa'y ano kayat ko? Ay katsi ka makamu ka. Ta business-minded ka mag. Awan amok dita. Suportaran kan tulatan. Agsardeng kan nyag eskwela, Mia. Tawan kwarta nga ramatan. Ha? Kunak man no usarak tinaglakwan nyo iti balay mi, uncle. Nita, di mo namnamaan da ita. Tasaan da binayadan. Ha? Inutang da. Ngam di da binayadanan. Apay ngay. Kayat ko ti maka-eskwela, uncle. Agmay-may saak lang nga rudon. Jak pa'y maka-eskwela. Kasanuag tungay. Kanayon ngamin nga ibaga iti dananang kantatang ti may papan iti panagadal ko. Ika gumaak ka no ti makaadal. Taday talaan. Di ka makaawat, Mia. Awan nga rudan. Saan da binayadan ti solar kan balayaw? Uncle? Isang agsardeng kan nyag eskwela. Agtrabaho ka langin dito balay. Nawatam? Wala, uncle. Apay ngaglaklako matlatan tar aramida, Mia. Di ka kadi sumsumrag kaya pagadalan nyo. Nagikatakon, tata. Tadi umat ngamin binayadan ti balay mi. Awan pag-eskwela kun. Ha? Nagkuna? Ni uncle ko. Di yu kano ngamin binayadan. Bayadan nyo kuman, tapno makaadalak. Aniya? Ay, sana po no dayta, Mia. Kasi kamait nga ululawan ti ulitig mo kanti asawa na balasang ko. Ha? Di mo maawatan ter aramiden da angkel kan antimkan ka. Al-alilain da ka. Ngam di damot ito ti kasapulam. Tata. Ano kayat mo balasang ko? Siyak ti mang paadalkan ka. Kwa? Awan anak mi ti asawa. Kat no manugot ka, agnaid kan di ti balay. Ta ibilang dakan kaspudpud nung anak mi. Mayat ka? Kwa? Saan kayo matakab kabagyan, tata? Kababain Awan ti rumbeng nga pagpainam. Saan da ka akab-kabagyan, yam adamat asimikan ka? Kita man, di mismo akadaraam, awan pa nang isakit-takin ka. Parigatan da ka pa iti trabaho. Amangan no saan da kapalubusan da uncle ko, tata? Padasam laeng tagpakada, balasang ko. Tanog kasapulan ada kami ti mangipakadakin ka. Aramiden mi, Mia. Ay kahit, wala. Mapan kami, Awan problema kada kami. Ha? Palubusan dak nga ampunan da tata Alvin, uncle? Wen, apay kumalapdan da ka. No kasta ti kayat mo. Awan problema kada kami. Kay kayat mi kit di pa Ha? Ti kayat ko asawan. Kay kayat mi. Taado ti kanami jay. Taadda mabalinday ti biyag. So sige, mapan ka. Awan mangi parit, Mia. Bakit? Kimata nga kiti motorsiklop.
Anya, kunak man no kotse ti gatangem. Kimurang ti budget. Jak nakasingir ti pautang ko. Kat, di mo matamutag motor? Ay katsurwa ka. Kan oray mat kotse. Jak matamo tagmanehoy ti lugan. Kat pipya tay lugan ata na safety basit. Wen, gumatang tanto no sa maruno. Inton masingir ko dagiti adu apa utang ko. Oh, kumpad ka na yung bag. Bakit? Ay na, Oo. inayadam lang nga atan eh. Di ka pa sanay nga agmotor. Naglaka. Kita kat inyang kas ka pa yan. Easy lang. Bakit? Ay, adalo ka na ba sa mata? Ay, agturong matan itirang. Auntie! Uncle! Apay ngayon natay kayo, matan. Awan lang arudan tanan ng kantatang natay kayo, pay. Mia, balasang ko. Di ka unay agladingit. Aklunan tayong tinapasamak kada angkal ka nantim. Kasi mat nagitidwa ka kasinsin ko a pinanawan da. Di ka matanagan. At da kami ti asawa. Da kami timang bayabay kada kayo ngagkakasinsin. Kat ikarimi. Nga ipaay may amin na kasapulan nyo. Kastamatan ti pagadalyo. Tapno makalpas kayo iti eskwela yo. Agyaman kami, tata. Nagsayaat kayo ng agasawa. Thank you ni Lord. Taimpay na kayo kada kami. Nakasingsingpat kayo unay. Biyag, di tao. Dua ang bulan nan adyak nakabayad iti boarding house ko. Papapanawon da kun iti dagus ko, Hil. Dua a bulan mo't ngaminan ang nabakante ak iti trabaho. Diyak ko nakastrek iti trabaho. Apaman ang naglepas ti kontratak iti mola nagtrabahwak. Anya nga rod ti plano mita, Diana? Diyak mo't kaya ti agawid iti lugar mi. Narigat ti biyag iti lugar mi, Hil. Numabalin, diyak kay tagsubli iti rigat. No kayat mo, umay kaag na iti balay mi, Diana. Ha? Saan nga ta nakababain kadagiti dadakkel mo? Saan? Nasingpot dagiti dadakkel ko, ken di kag danag. Jak gundawayan ti panagnaed mo ni balay. Ay ayatan ka, respetuan ka. Di kan tumabalin asagidan. Aging ga di kain kasar. Oy, talaga gayam ang nagtanok kang agayat, Hil. Ay ayatan ka, katagyaman akunay. Awan ti rumba nga pagyamanam. Pagrebengak ti mangtulong kan ka. Gaputan nubya kakit niya rod. I love you, Diana. I love you too, Hil. Nanang, tatang, iso ni Diana, nobyak. Agmano ak tata, nana. Ay, kasyan na ka ti Diyos, balasang ko. Kasyat na ka ti Diyos, balasang ko. Si kagayam, ti kanayon nga istoryaen ti anak may kada kami. Sang kaidayaw na ti kinapintas mo. Pudnugaya manapintas ka. Agyaman nak tata. Saan laan napintas ni Diana, tatang? Nasingpot pa dayta, na a babae. Nasayaat nga ron no kasta. Nagasat ka ata. Nakatumpong kay tikas kan kwa na anak ko. Sige, mabitla ang taagluto ak iti pangrabyan tayo. Awan pa'y urnong mo aya. Hel, adamat ba si tatang? Apay nga ron, adi mo pala ikalay sa tinubyam. Kurang pa'y daya pagkasaran mi, tatang. Saan amasapol nga ingrande ti kalay sayo, anak ko? Oray, simple laeng. Tinapatag, agsimpa kayon. Ta saan katakasta? Agnobyo kayo pa ilaeng.
Ngam insangpet mo dito'y balay ni Diana. Di kay madanagan, tatang. Taagsina ti pagturugan mi. Amo meten dagiti kakaruba tayo. Nagatel dagiti dila da. Ken natadem dagiti matada. Basit la makita da. Ikandan iti sa balay a kay papanan. Tatang, iso ano siyakla ti masurot. Nasa isaya at no ikasarmon ti nobyam. Uray, simple lang nga kalaysa, anak ko. Ay, uwan tatang. Sige, kasaritak to ni Diana. Tano umanugot, oray agpalabas kami la iti sumagmamano abulan. Sa kamin to agsimpa, tatang. Diana, apay nga gal ka, balasang ko. Adamot washing machine. Aramatem Saanan, nanang? Basit mo't laang tilabaak. Mabit laang daytoy. Ay na, nakababain kan. Si kantaglablaba ka dagiti kawis may. Siyak tirong ba nga agbain kada kayo, nanang? Ngamin, papakpakanak laang diti balayo. Awan pa'y ngamin mas talaga katrabaho. Ay na, asawa na kan di anak may. San kumakasta ti panunutem? Di ka agbabain, balasang ko. Diyak laing pagarop, talaga kaya manasingpot dagiti dadakkel mo, Hil. O anya, napanagnagamon, Diana? Nasingpet ka ngamin. Nag-asatak. Takasken ka tinagbalin na nobyak. Ken agbalin to nga sawak. Uray siyak. Makuna ka siya kung ti kagasatan anobya di tirabaw ti daga. Nakasingsingpat tinatumpo nga kanobyo. Sapay kumata di kan to agbaliw. Promise, Diana. Saan to Apolos? Kat ikarik, si kantulaing ti babae nga ayatek. Diana. Insan, Oh, insan bentong. Si Kamat Gayam. Umay ka. adun sa titarimado nga lugan ita. Uwan nga rod insan. Ngam, italaang manan. Naggigiddan mo't lang nga rod. No daduma, basit. No daduma, adumet. Talaga kasta insan. Ay, mong gaya minsan. Kasara ko ni Timabe. Oh, daytoy. Ha? Invitation card, mat. Hoy, ninsan. Nagkasara ka si kanto timay sa nga abaya. No kasta. Ikasarmon dyan nobya mataga kabangibang nga ili? Ni Mary Jane? Saan nga ni Mary Jane, insan? Ni Marina ti kasar ko, insan. Kastaya. Nagsukat ka man gaya man iti nobya, insan. Mao din ni Marina, insan. Isoon ti final. Sika talaga. Alakit, kablawan ka insan. Nagyamanak, insan. Mapanang titawan. Iso mga sawa kay din, insan. Sika ngay, kaano ba't ngay ti kasar? Sumaruno ka minton kada kayo, insan. Ha? Nagpaisaw, insan? Ay, una, kasinsin. Mayat nga rod insan. Tag-contest naman ang madan iti anak. Rumbang lang nga dito'y balay mi ti pagkasaran nyo iti anak ko. Ta, binabayan kami. Uwan nanang. Talaga kasta ti plano mi. Anyat partin nyo. 5 ababaw, yabalayan. Laeng. Ha? Kurang ka di pa'y dayta, abalayan? Kurang. Nagado ti kabagyan mi dito'y lugar mi. Dandani kabagyan mi amin na bumarangay dito'y. Isuan ayunan nyo. Nanang, umdasan jay 5 ababoy. Dadakkel mo't dagi jay. Ay, agtal na ka, anak ko. Agdengag kalaeng. Da kami tagsasarita. Sige. Agnayon kami iti 2 ababoy, nanang. Baboy manen. Ay sus, maumati tao no pasi ka baboy. 5 baboy, 3 baka ken 3 anwang ti maparti. Ha? No, awan may provide you. Ora awan ti mapasama ka kasar. Anya? Kaano ka manan nga agawid ngay, manang? Ay, diyak mo.
Ala, ingkay Jayan Mimi. Panawan da kami dito yan. Bye-bye am ka dilat ta, Diana. Mailiw nga rod kan ka. Kasta ni manang ko, Manong Hil, nauyong kanyak. Kanayon nak nga ungtan. Ngam, lab ko lata, tamanang ko kat nga rod. Ay, ala, ingka kati Jayan Mimi. Panawan da kami dito yan. Wan manang. Binaybay am la kumahan. Kaasimat. Manot tawin ni Mimin. Siyamnan Adayo tinagbagatan nyo Ako minupusal baby ngamin si kapsat ko. Isumat lagayam Saan man nga iso ti pagsaritaan ta? Pasensya ka ni iti ugali ti inak ha. Awan da jay, Diana. Maawatak ni nanang mo. Iso adi ka madanagan. Agyaman nak. Anang arot ti planom ita? Agornungak pay. Iso na laeng ta. Maitantan pay laeng ti panagkasarta. Awan problema kanya. Okay lang dyan ka? Nga ore agden natan ka sa gasawa? Wan awan problema iti dayta. Kahit kasanungay, ingrandi matakasarti kayat ti ina ni Diana. Huwan nga rod nanang. Ngam sa nabali. Tanagsaritaan min kini Diana ti may papaniti day tabanag. Agden na kamin kasagasawa. Nga oray saan kami pa nagkalaysa. Ay, may mayat kumamot laeng no agkasar kayo pa'y nga umuna. Agornungak pa'y, nanang. Hil, no maitalog mo ti sweldom kanya kas mekaniko, siyak ti mangidulin. Wana, talagamot asikat ti mangigamit ti sweldo. Mabiit ta makaurnong no siyak ti mangidulin ti kwartata. Naimpunak kamin. Saan ang agastadora kasi ti daddo mga asawa dita. Nag-asatag, takasken ka ti nagbalin akatakunay na iko'y ti biyag. Anusan ti agornong? Tapno makapagkasartan, Diana. Kurang daytoy, nayuna, manak ko. Awanan nanang. Dayta lang tigam ko kwarta. Kat, kasano nga ruden, agporsyento ni tidakkel ja utang ta. Basta ito yulat tanaytan isupay ang maikisay. Ibagam ka ni Hil, taaglon, tapno mabayadan ng ti utang ta. Sige, padasak to ang kasarita nanang. Apay nga ka manen? Umayak ang dawat iti allowance ti anak mo Maliplipatam san ti obligasyon mo kini Mimi. Kahit itad ko lang din na panalawas Kurang. Anda kasapulan ni Mimi anas ka nagatangak. Anya? Alan, mangtad kan. Uray 5,000 lang. Tano di ka mangtad, idarom kan. Kurt, nakaurnong kan, Hil. Adda ka din omda sa bos-bosem apang ikasarkin ni Diana. Madama pa iti panagurnong ko, tatang. Ni Diana ti mangigam iti sweldo. Ala, aganos kayo. Tanagarbo met akasarti kayat ti ina ni Diana mapasamak. Wan tatang, sa nabali, tamakaawat ni Diana. Ay, jaklaim pagarop. Ampisyusa met gayam ti agbalin agatugagam, anak ko. Ana, baybayan yung tatang. Jak kayat agurain nyo ti ina tinubyak. Saan ko met kiti akagura, anak ko? Ibagbagak laeng. Hil, mabalin mo ka di ti agloan? Ha? Apay ka di, Diana? Apay no agloan ka laangan. Para itian niya. Para iti pagkasaranta. Ha? Madanaganak ngamin. Ang mga nagsikugak adita pa'y nagkasar. Sige, no kasta ti kayat mo. Aglunak nga rod, tapno makapagkalaysatan, Diana. Hil? Oh, Diana, apay nga may kaditi talyer. Agawi da kay Jilo Carmi. Nayunam ko mati kwartak. Ha? Mangirwar ka pa lang iti ornong ta, Ken, adamot kin katilon ko, Kisayang pa ilaeng. Ako, diyak kaya takisayan day chay. No, ada extra manim dita, isupay laang. Ha? Oh, dahil tilat na bati akwartak. 1,000 langan.
Ate, ha? Agyaman na, Hil. Excuse me? Ni, daw may agpa-repair. Ha? Ay, sige, mapana ko, Hil. Diana! Mapit lang! Diana! Ha? Amom ni Diana? Sir? Wen, sigod nga sawak day jay. Ngam apa yang nagkapo dito day jay babae? Ha? Sigod nga asawa? Kunayo? Sir? Wen, ngam, nagsina kami. Adda ko may patarimaan ko itilogan ka. Kasano anak kunayo asigod nga asawa yun ni Diana? Sir? Nasaya tagdagan, Diana. Ha? Apay akas lang makapungpungtot ka, Hil. Sumer ka. Tagsarita tayo tinalabat. Hil? Apay anagilimod ka kanyak, Diana. Apay adi mo impagbaga akasado kagayaman. Kuti bagbagam akabsat mo nga ubing. Anak mo kayam. Naamu akong tikinapudno, Diana. Luklukun naklagayam. Hil? Di ka naging didiam mo. Taad na ebidensyak. Kita ang dagiti alatawan. Inalag iti sigod nga asawam dagiti alatawan. Ladawan nyo at talo iti anak nyo. Kunak tupay kat nga gistorya ti awanan bain na lalaki. Ang amala, aklo nagtikinapudno. Narigat mo't naglibakak, Hil. Kat pakawanan nak no nagulbudak kan ka. Kukwartaan naglagayam, Diana. Ni, sana pudno dayta. Nukas tangarod. Ayan ti kwartang ornong ta. Agraman ti inlon ko a kwarta. Ayan na! Ay ko. Sorry, Hil. Nagastos kun. Imbay bayad ko iti sigod nga utang mi kaninanang. Husto nga rutim pagatisigod nga asawa ma. Iso asininaan na ka. Gapo iti kinagastaduram. Pagkawanan na kumahil. Pagbababawyak tinaramid ko. Pumanaw ka, Diana! Pugsatin tang trilasyon ta. Ngam bayadam titinakaw mo a kwarta! Biyag ti tao. Marigatan akong nga agbayad iti renta ti balay dito'y Bagyaw, Faylay, bakit? Anya nga tano agawid talangan iti lugar may. Sikaman, Agsapulaklangan iti sabali a panggadak iti lugar may. Kabaylakmat ti agtrabaho iti construction. maawatan ka. Ti desisyon mo ti masurot. Kan may sa, awan mo't natalgad apanggadan ta dito'y Bagyo. Inton bigat mo't lang agawid tan iti lugar may. Makamuditan, tinapatag. Saan tanton nga agabang pa iti balay. Kat, adda nga rod pag naadan ta iti lugar yo. Makisaritak pailaan ka dagiti kakabsat day ditatang ko ang makipagnaig ta pailaan ka dakwada ah. Lakay. Day ti pangedeng ka, Faylay. Saan nga umdas ti matgadak dito'y Bagyaw? Iso nga agawid talangay iti lugar may. Nasaya at matanagawid kayon dito'y lugar tayo, kanakan. Nabayag mo't apanawan ti panagtali na udyaw jay Bagyaw. O nantay, agpagpakaasi ak makipagnaid kami pa lang kini Feli nga asawak dito'y balayaw. Sana parekot day ta, baro. Kabsat ko day ditatang mo. Iso nga awan ti pagparikotam. Agyaman aklaunay, antil yun Kat, nangan kayo ka din. Saan pa, antay? Kinapudno na, mabisin kami ni di asawak. Mala mabit lang araw, ta inak agluto iti kanan niyaw. Inak man kit ditiliwan di kakaiso na manukaw. Agyaman aklaunay, antil yun Lukas ta si Mangpet Dabong kenti asawa na dito lugar tayo kabagais. Wan kabagis. At dada ita ijay balay ko. Nangina ka nung aming no agabang da ijay Bagyaw.
Iso nga imaytan dito'y lugar tayo. Kastaya. Mapanak man nga ro di jay balayaw ka bagay sta nakman kita ni baong akaanakanta. Ay katuan kabagay, mapankalata. Ingkamot iliwan ajay kaanakanta. Ay wainta na bayag a panawain ajak nakit kita. Sa nga pulon sa tawanan. Ay na, maragsa ka na ka makakita man ang kang kabaong kaanakan. Kastak magkang ka, Uncle Sianaw. Kasla, saan kayo alimakla kaya, Uncle? Ay, limakay mo na taon, Nagado tao bang kaon? Sana madlaw alimakay kayo, Uncle. Kaing ingas yung launay na di tatangkaw. Kasaya, ay, kabsat ko nga raw, di kaing ingas kao. Kahit awan ka di pa'y ti anak yaw ken ni Filay. Ay, awan pa yang kal. Anya? Siyak ti adda parikot na kal. Isong aging gayt ha? Awan pa lang ti anak mi? Ay ket, makabukal kay tulata baraw. Agkararag kayo ken ni Apo Diyos, tapno paraburan na kayo iti anak. Uncle, wen gayam, no kasapulan nyo ti tulong kao. Umasidag kayo laing kanyak. Agyaman na, Uncle Siano. Di kayak babay ni ti asawa mga umasidag kanyak. Uray no nakurapay lati pa nagbiag ka. Damat latamakan ko Uncle, adaw ti mulak anat natay nga di bangkag ka. No kasapulan nyo ti sidayaw. Ingkay lata mga alay di bangkag. Lakay, doon alawas ta dito'y lugar yun. May ibos matan ti kwartata. Awan ka di pa'y nasa pulam at trabaho. Masadutak nga agsapol iti panggadak, Feli. Saan tamot nga agparikot iti makmakan dito Gaputa adumat iti dangkel siya now. Kan makipangpangan tamot dito'y balay ni Antilio na Kababain, lakay. Mangnamnama talatan kadakwada. Anya kumangit ipagbainam ket kakabsat mo't da ditatang ko daan tilyuneng kanang kalsyano. Uray pay. Kan may sa, awan mo't pagsapulan ni Antiluning. Agtartarakan na ang iti baboy. Kan makiburburas na ang mat iti mais. Relax ka dilaang bakit? Di ka kadiunag dandanag. Uray no awan ti panggadak at damat pagdawatak iti makmakan. At dapay gayam bakan ti alutim ni ti likudan ti balaya ang kalsyanaw. Ay wain baraw. Diyak na mulaan daytay tinatanggap po ta. At damot kan di bangkag ko asok kaya. Kaslamayat amulaan ti balaya ang kalsyanaw. Ha? Anya ti kayat mo asawan baraw. Mabalin ayamit nga imulat ti balay. At ti kayat ko asawan ng kail. No mabalinak nga agpatakder iti kalapaw ko dita. Ha? Total bakantimot day taaluti mangkal. No palubusan nak nga agpatakder iti kalapaw ko dita di agpatakderak. Ay sana parekot day tabaraw. Mayatak lata. Patakderam iti kalapaw mo no kayat mao. Ay na, agyaman nagangkal siya no. Wain kayat kau. Agala ka pa iti kawayan di talikod Ay na, agyaman na Uncle. Palubusan nakpay gayang magpukan iti kawayan nga aramata, iti kalapaw ka. Agaramid mat gaya man ni Bong, iti kalapaw ijay likudan ti balay mau kabagis siya now. Wain kabagays, nakisarita kanyak patakderan na iti kalapaw jay bakanti alutek. Imanugot aklatan at awamot sabsabalay, kaanakan tama. Sa bagay mo't di kabagays. May mayatay no dabukod da pagtaingan iti asawa na atap no marami damot ti kay kayat da nga uray kalapaw laeng. Ay katuan sana balay. Tanalaing mo't karpintero ni Bong. Amuna tar aramiden na. Wain kabagays, sa may sa nabayagan abakante na jay alutay. Nagsamagpay kid din ata, jak maruruutan, jak madaldalusan, ang mga no pagumukan pa'y kati ulagan Mala, nasayat mo't nga raw, no agaramid da iti kalapaw da.
Tapno lumasin na nga agasawa, tanay awanon ipakan ko kadakwada kabagays. Ha? Manipod si Mangput da, siyak ti gumatgatang iti kanunda. Anya? Jay matarak ti gatgatangan ni Bong, imbes kumasi daun no bagas. Ayun na yan. Yak mo kastagayam ka ba, guys? Di mo tadi mo met ida mabambantayan. Nalaing met gayam nga aginom iti arak ni Bong. Ibusen na jay may sa ateng ngadan. Anya? Kasladanom nga inuman na jay arak kabagis. Dinsa pa yun aganges. Nagbiit mo nga naramid ti kalapaw mo, baong baraok. Kasla kaano lang ang patak dermaw. Wanang kalsyanaw. Mabalin min apag naidan ka ni Felay. Ay kahit mabalinin ata dalpas kat nga rudain. Nagpintas a kalapaw, tinaramid mo. Nagdalos pa yan ti arubayan. Wanang kal, nagtinulong kami nga agasawa tapno madalosan ti arubayan. Aya, tilang parekot ang kal, awan ti kuryente may. Ay, huwag ngagpaisaw. Ay, kaano sa inyo pa ilang tiyagsilaw iti lampara ah. Tinapatag at dan bukod yaw abalay. Ah, huwag makidiyang kal. Ay, huwag gayam. Pabuludan dakman pa ilang iti bagasyaw. Isublik mo't ladagaw sa paman ang makasapulak iti panggadak ang kal. Ay, huwag na baraw. Ikan kayaw iti bagasyaw nga gasawa. Agyaman hak, Uncle Siano. Kanayon met nga awan di tabalay da ni Bong kabagays. Napan iti trabaho na kabagays. No kasta, at dan trabaho ni Bong. Adan, simrek karpinteraw iti may patpatakder a balay jamyanan. Kasta ka day kabagays. Wen, dakla balay jay patpatakder daga po ta balay ti Hawaiano. Nasayat mo't nga raw, tadan panggadan jay kaanakan ta kabagays. Napanan ni Baong Filay. Saan pa'y asimangpwet, Uncle Siano? Ay, malimang. Ang hindi pa nagawain. Ay, sigurado nabartek manin no sumangpwet, Uncle. Nalang magayam nga aginom iti arak di asawam. Wan nga rod, Uncle. Sabali pa'y mat nga rod ti ugali na numabartek. Ha? Anya ti kayat mo asaman? Napudot ti ulo na numabartek, Uncle. Kastan ti ugali na, uray idi adda kami pa'y ije bagyo. Kastagayam. Itala nga namwak na itaa. Nadaan nga agpaiso iti trabaho. Ang bigastos na mo iti arak di sweldo na. Uncle, Damot gayam sana nasaya at nga ugali ni Baong. Igatang na iti arak ti matgadan na. Nagalasan. Isagan akong dagiti awita kaya bangkag kaw. Mangal dawak tumatan ni Jay. Psst. Psst. Ha? Asino yung mga sit-sit-sit kanyak? Adama nagang kwa. Ay! Sigala kay! Umasidag ka man, Lidaw! Ha? Nagbastusin ni Baong. Isumagayam ti mga sit-sit-sit kanyak. Umasidag ka nito ko na! Tiyawanan ba'y na Baong? Paiman? Awan mo tayong tinisrespetom kanyak, Baong. Awan babayin mo ah. Sigala kay kunkunam latamot din kanyak. Relax! Di ka ka din akong ungat, Uncle Siano. Kastagayam to galim, numabartek ka. Awan respetom. Kunak no nasingpat ka. Pasensya ka, Uncle Siano, ha? Lambing ko lang kang kadita. Anyalambing nga sasawab. Kuangkal, dumawat ako may ti pulutan. Naibos nga nandiyan pulutan ka. Sinalbag ka. Siyak payasan nga inomiti arak ti pagdawata mi ti pulutan. Maturog ka kay dahin. Tanay, nabartek ka.
Kasta timbagakan ka ni Baong kabagays. Wen, kabagis Leonaing. Nagalas magayam ti ugali na mabartag. Awan respeto na. Na tiawanan bain abong. Awan utang nanay baganakam. Imanugot ka ngagpatakder iti balay na iti solar mo. Ngam kasta aramidan na kan ka. Mas dawak nga raw di tay sit-sit-sitan naken. Awagan na mulatan tinagan ka. Lakay siya naw. Kunanakiday. Kay ayan na ngay nga raw. Pinalawak nga gininaom nga may sa ijay sirok ti salamagay. Dandan ni Barsa kag iti panabas itay sinitsitan nak ngam. Linaplapdak laeng ti bagay kabagays. Talaga ang masurona. Di ka laagbain, Bong. Ipakpakitam latipod no nga ugalim kini Uncle Siano. Anya kumangay ti pagbain ak feli. Dumawdawat ak lang matiti mapulutan no adda. Wanangam saan ko maakas jay ti panagsasaom. Awan respetom kini Uncle Siano. Sumadan ka man! Di ka nga rod ang pungtot Bagbagaan ka. Ngam di nakmadangdagan. Anay ko. Alala. Pinagsipat ka. Agsao ka pa'y takitam. Sa lang nga sipat ti maramanam kanya. Nawatam! Apaya limitam day ta makanawan na pingping mau filay. Di nang ranak ni Bong Uncle Siano. Anya, maaramin ni Bungday takang ka. Wanang ka. Nabayagan adang ranak. Anya, No adda di na maguston nga ibagak. Agkabilatan. ay, kastagayam tiyar aramidan na kang ka. Uncle. Sana na saya ati kasta. Diyak kanunungan. No, naskan ngay darum mo, aramidan. Jak maaramid day ta, Uncle. Amangan no ad-ad ang ranak. Anya, Adda pa'y saan yung nga amo nga ugali ti kaanakan nyo, Uncle Siano. Nagado alalaki ti agiinom ijay arubayan dabong kabagis. kastaya ka ba guys? Iso asinurot ka dito'y bangkag mo. Ta ipakamukan ka. Tiyawanan ba inabang? Inaramid na pag-iinuman jay sular ka? Ay, saan na mabalain? Awan babain day jay akanakan ta. Kunamlan asino nga agitugot iti barkada na. Agyamanak, tembagam day ta ka ba guys? Nagtagawid ak tapapanawag ida nga agiinom iti sular ka? Ay mabiit laeng kabagis. Kasaritam tulatan inton saan anabartek. Amangan no saan nakamutladenggen. Ay, siyak ti makamo ka ba guys? Talaga papanawag dagiti babarkada na ijay sular ka? Di dalag babain? No, malpas kayo nga ginaw, pagawi demaun, dagiti barkadam. Anyat parikot aya, Uncle Siano. Saan da kamat ngan anwa na? Yak kayat nga daagi inom dito'y arubayan ti balay kaw. Iso apang nga asem, tapapanawam taon dagiti babarkadam. Makita met nga dapelen inuman mi nga arak, Uncle Siano. Kababain met no papanawag latan dagiti babarkada. Saan ko manatangken ti ulom baong? Impalubos ko agpatakder kay ti balayo dito'y sular kaw. Angam, di na kayat asawain, nga ramidem matlatan ti kayat mau. Anya? Sapay ko ba ta saan mo asintiran timbagakan ka, baong? Maturog kan, Bong. Nabarbartek ka. Nagawid ang dagiti barkadam. Maturog kan kunak, kani rabio na yun. Jak kurso na dati panagsasao itay ng kalsyana. Ha? Tiyawanan ba inalakay?
Iboy-boy na kit din, ti pa nang ipalubos na ngagpatakdirak iti balay ta dito isular na. Paiman, Anya ti aramidam, Bong. ikak iti pagnakman dayjay alakay. Makaturturong ako na. Adalaman ti rabi ay. Nabanuga ka nagapo iji bangkag ko itay. Rumor ka man, lakay siya, no? Nibongjag pukpukaw kat makaong ungat. Rumor ka kuna! Oh! Ay, sinalbag abaw. Kung kugtaran na matantiri daw ka. Dadailag tiri daw mo! Oh! Ay, naluktan ng tiri daw. Uncle Siano! Tumpak kayo ni Titawa! Nagbatan na kayo ni Bong! Ay, wan. Sinalbag abaw. Umaynak matantagbatay. Ay, tumpak ako ni Titawa. Agsubli ka, lakay siya, no? Huston, Bong! Di mo dangran ni Uncle Siano! Agawin tan! Diyak magustuhan timbagbaga na itay. Ti amo na nga ta, kat kabain ko, ti awanan bain alagay. Anya ka din ti mapaspasamakan ka, Bong! Kapsat ti amam ng Uncle Siano! Sular natin ang ipatakdaran tay iti balaytan! Manya kumano kabsat na. Bong pangaasim! Di mo pagaramidan iti dakas ng Uncle Siano! Agpakpakaasiak, Bong! Ay, Diyos ko! Anya ka din da ito ang mapaspasamak! Demonyo mo't gayam da iti akaanakan ta kabagis! Ay, wala ka pa guys. Baglakit din ata nakatarayak idirabi ay. Timpuakak ititawa. Talo saan natayak kumaitan. Anya! Impukaw ni Felay at timpuakak ititawa. Jak paikit din na puutan nakadano nagpagaya may niti kasabaan naglimlimang. Anya! Ay, kasta una abutin ko idirabi kabagays. Kahit anya ti planum ita kabagays. Agawidak, kat nakasarita na dyan, demonyaw. Kasanaw noor-orayan nakagayam adangran. Ay na, agannat ka kumakabagays. Nausawan mo't siguron ka ba, guys? Papanawag lang ni Daiti Sularkaw, tapnod na kong gunana. Nasaya at maitasan ka na nabartek, baong. Panggapnak pa yan na tagbatan ni Dirabe. Kat, anya nga rod ti kayat mo mapasama kita, Uncle Siano. Tsak kayat ti mababainan ng runa iti sangwanan dagiti pabarkadak. Hindi nakisarita ka, kayat mo ti agbalay dito Sularkaw. Pinatgan ka. Sa anak balin anaimot ka na kayo nga gasawa. Nagtalagak kang kagapota ka anakan ka, hanggang kas tumi lagayam ti subad mau. Kapulain ka na bainan ka ako nam. Isa pumanaw kayo laingan, dito yung Sularkaw. Anya, nangig mo ti kinunak. Alain nyo amin ain, dagiti gargarit yaw. Kat pumanaw kayo, dito yung Sularkaw. Saan amabalin ang Siano? Saan kami apumanaw? Anya! Imanugot ka nagpatakdirak dito sular mo. Sa ita? Ibabawim? Sana kas ka rin at ipumanaw. Anya? At dadakas ang mapasamak dito'y no ipilit mo timang papanaw kada kami iti asawak. At dakarbingak amang papanaw kada kayaw. Gapot sular ko na ito, ibawng. Anya? No, nasayaat ka kumakanyak. Saan na mapasamak ti kastaoy? Agasam? Kabalan naggaya matagbatan. Awan babayin mau. Basta, saan kami pumanaw dito sular mo? Nga uray anyat mapaspasamak Uncle Siano. Anya? Nagkarit ka batain baong? Ala, pumanaw ka ng Uncle Siano. No di ka pala pumanaw, ulitak tinaramid ko kang kaidirabi. Saan ka bigbigan akabsat day di tatang? Oh, anya pala tira aramidin, Feli. Di mo matan garawan ti kan kanam.
Awan ganas ko amangan, bong. Anya? Mabainak itar aramidam. Awan utang mo imbag anakam kadagiti timulong kadata. Dayta ka manen. Saan ka di aday ta ti pagsaritaan ta, Feli? Maan kagit din. Oh, lugan mo ti barangay kan pulis ti dimtang. Kakuyog dagiti pulis niyang Kalsiano? Ni. Anya ti kahit asawan da ito eh. Pangasim ang Kalsiano. Di na kumamot pa'y balod. Masyan ka kumakanyak. Ita, amo maon ti agpakaasay kanyak. Ti asawam ti na kaimataang iti naramid mo kanyak iti rabi ay. Ti asawam mo't laeng ti ag-weakness kayat nakapatayan. Isungay ta, indarong kan. Agpagpakaasyak, Uncle Siano. Kanak-anak, hindi na kumamot pa'y balod, Uncle. Agnakam kamot siguro itanbang. Leksyon kang kada ito nginaramid ka. Tapno makamiris ka adakkel abasol, tinaramid mao. Tinandanim pa ng patay kanyak. Pakawalan na, Uncle Siano. Sinadanak ngagbaliw. Basta isanod mong tidarom mo kontra kanyak. Ay, saan? Saan ang nagbaliw ti pangidyang ka? Naskan na madusa ka? Gapaw iti naramid mo kanyak. Biyag, di tao. Melody anak, nakasukat kan? Wananang, Naisagana kung tibalon mo anak ko. Ingka agiskwilan, wan. wananang, At damot tantay danom mo dita, wan. Kantay meriendam akamute, at daamin nandita, oy, wan. wananang. Thank you, ah. Alamapan ka na nako. Tapno saan ka amala daw iti pagadalan niyo. Ingka urayon ng dagiti kakadwam iti arubayan. Tapno adda kadwam amag na ama panagiskwela. Sige, mapanak nga rudan, nanang. Intayo mga nen. Wen, mapantayon na. Oops! Saan da ka akadwa amangan, Melody? Ha? Apay, anyat sidam? Kwa, ugot ti kamuti, Laika. Yaks! Kadiri. Dagijay padam abulbulong ti sidana ti pakisangwam. Di ka makisango kada kami, tanaimas ti sidami. Pasig akarne ti sidami. Sige, inkay jay, ha? Nagbangsit ka pa'y mat. Naimbag lakit din ata ada ugot asidak ita. Idi kalman, asin laeng ti sidak. Ngam ita, andan ugot. Ay, amon Naimas ti mangan, nada sidaan. Ay, nagimas ti sidami. Uray sa andak akayat dalay ka akadwa, ayos laeng. Tamabsugak matlatang nga uray awan kadwa ka mangan. Melody anak, pasensya kan Ngamjak ka ba ulan timang paadal kan ka iti kolehiyo anak ko. Sapay kumata maawatan na anak ko. Amumat asisyak laeng amang isaksakad iti panagbiagta anak ko. Kayat ko ti makaeskwela, nanang. Ay, anya nga rod ngay taramidan ta anak ko. Awan mo't mabalin a pagutangak diti lugar tayo. Uray kasano ti ayat ko amang paadal ken ka. Ngam awan mo't nga rod mabalin ko anak ko. Nanang. Iso nga agsardeng kapay laeng nga agiskwelawan. Agurnong tapay iti pagadal mo. Tulungan nak nga agtrabaho, tapno makaurnong ta. Okay laeng ken ka, anak ko? Wanan, nanang. Damag kong agbirbiro kanon ni Sergiano iti katulong da. Padasek man dagaplay kadakwada.
At dati anak na iti paraangan da. Ay, Laika, balasang ka. Apay, Adda ka din ni Papa, ang balasang ka. apay ni Papa, umutang ka? Ha? Awan maipautang na kan ka. Ta saan nga papautang ni Papa? Kadagiti mamirmiraot akas kan ka, nana. Ha? Ay saan? Jak umutang, Laika. At dala ko maibagakin ko na balasang ka. Mabiit na ang tayabak. Di ka umunag. Tabawal ti dungrit dito'y balay mi. Ay, nagsupla damot day ta kaadalan ti anak ko. Nagalas ti pa nagsasauna. Nasaya tay may kami na. Talaga kasapulan mi ti babaunan di ti balay. Nganin, nakiasawan ti sigod na babaunan mi, kahit saan na nagsubli. Ay isya kun asar ti alaan nyo nga agkatulong kada kayaw. Sige, kan mangkita ka man iti may sapay akadwam. Duwate ka sa pula ka babaunan. Tandi, marigatan ka no awan kadwam. Nalawa to'y balay adalusam. Adamaya ba makadwam? Kwa, jay anak kun asar janaw. Manutawan na. 17 na, sir. Uping pa ya. Jagtawan iti 18 pangato Tani, narigat no minor de edad. Amangan no madaksanak. Awan mo't lang amin ar-aramidin na ijay balay, sir. Saan nga gis eskwela? Saan, sir? Tadyak pa'y na enroll, tawan pagadal na. Anya. Ayabam to dito balaman. Takasaritak to, ha? Ha? Agpaiso, Sir Jano? Pagadalan da kiti kolehiyo? Wan, balasan ko. Ano kaya tiyo ti kondisyon ko? Nga ikaro yo iti inam, ti panang paadal ko kan ka. Ay, uwan, sir. Mayatak itid ay ta. Ay na, kay kayat kun sir. Tapno makaadal ti anak ko. Agyaman ako na kada kayo, sir. Awan na nyaman na. Basta say-saya atam ti agadal. Tapno saan na masayang ti bannog to inam. Wan, sir. Ikari. Papa, apay ang pagadalan nyo day a melody. Ha? Nagswerte matan ngay no kasta. Iha, ikaro ti inana ti pangpaadal ko kan kuana. Kat, dito'y balay nga agnaad ni Melody, Papa? Wen, stay in da iti inana kas babaunan. Sana libre ti gastuek, apang paadal ka ni Melody. Bayadan ti inana, anak ko. Hello, Mama. Bagbagaan nyo man ni Papa. Apay, iha? Adda ngamin kayat na tulungan nga gadal. Anak ti babaunan. Aniya? Ay katbayamano kasta ti kayat nakaramidan. Awan bibiyang ko dita. Apay akasta kayo, Mama. Tunggal aday pulong ko may papankin ni Papa. Kasta ka na yun ti isungbat nyo. Awan bibiyang nyo. Ay na, makumikumakiti trabaho dito abroad. Ado, ti pa ka-stress ak ditoy. Isa mabalin ka di, iha. Di mo na yunan, ti pa naka-stress ko. Please. Sige nga, Rod, Mama. Sige, tanay. Ado, paramidag. Bye. Bye, Mama. Apay ngamin apilitam ti agadal. No awan pagadal mo, Melody. Ha? Agraraman ka matanya. Kaya't kumati makalpas iti panagadal na, Laika. Ay sus, nangina ti mabayadan iti college. Agkatulong kalat na nakanayon, may mayat pa eh. Adamat arapaap ko iti biyag, Laika. Kaya't ko atulungan to ni nanang ko. Tasyakla ang ti makatulong to kan kuana. Ha? Agraraman ka man. Para lang kadagiti baknang ti makaadal. Saan para kada kayo amamirmiraot? Papa, di yung lipatan di allowance ko Kahit itid kulay di kalban iti allowance mo Sa baliday di Adda pangusarak iti kwarta, Papa. Gumatangak iti jacket kun bag ko.
Agat-gatang mulay ti kagawaam, idi na panalawas. Nauma ka dagi jayan. Anya, makalawas laeng naumakan. Sapay nagngingina dagiti gat-gatang nga makawas mo. No nangina, original. Napintas, papa. Ngam no nalaka, lokal. Jakla pagan ano ti agaramat itilalakaan na gamit. Suruam ti aginot. Saan anasaya at tinabarayo boy a tao. Estudyante ka pa lang, hanggang grabin, ti panaggasgastos mo. Ay na papa, di kay ka di madanagan. Tainton may sa akton a doktora. Siyak tumitin timangtad iti kwartayo. Kan bayadak tong amin agastos yu kanyak. Tapno awan may bagbagayo. Saan man na day tabayad-bayad ti pagpagamlay ka? Tikit di pa nagadal mo ti into na rem. Agadal ka na imbag. Kat, anyat inalam a kursom, agra? Ha? Oh, apay, di mo kaya ti awag ko kan ka nga agra? Pudnomat nga agra ka. Agra naman. Laika. Anyat kursom ko na. Kina maestra, Laika. Sika, anyat inalam a kursum. Kina doktor. Anyat serbita kursom iti kursok ngay. Naimbag ti kursok ka. Tapang mayaman. Sika ngay. Saan na balen Tinapatag, makalpasak iti panagadal ko, Laika. Makiasawa ka kit din. Say-sayangam la ti kwarta ni papa. Ha? Yala anak man kit di ti meriendak. Mabisinak. Uwan, Laika. Di mo man sang kabalikas tinagan ko. Apay, close taya. Tabas tabir nga birngasan naklatan. Ha? Alan, darasam tagunay. Taadda pa'y ipaaramid ko no madamdama. Oh, adtoy anak, ipadas mo, umanay kan ka. Nangalaan niyo iti dahi ti abado kan bag. Wow, nagpintas mo tandag ito'y nanang. Inikanak ni Sergiano iti kwarta kanak ko. Kat napang ko ingatang iti wagwag abado kan bagmaw. Ala, nagpintas mo ti ginatang yun. Amaw no sagmamanod agita anak ko. Manungay, nanang. 35 day tabado. Kun 80 laeng day tabag. Oh, ala, natsambaan yung nga ruda, nanang. Uy, type ko launay ti ginatang yo. Masukatan mo't langan di bag ko. Thank you, nanang, ha. Awan anyaman na anak ko. Basta agadal ka na imbagwan. Uwan, nanang. Kat numakalpasak to iti panagadal ko. Saan kayon to na pagtrabahuan? Tasyak to nagtrabaho. Para kada kayo. Adto yung tigatas mo, Laika. Idi sumlat ta di talamiseta. Uwan, Laika. Nagragsakan sa ita Melody. Apay, anyat pa karagsakam. Awan, Laika. Anyat pa karagsakam kunak. Apay anaisem tirupan ita. Kuang amin. Kabarbaro tibado kan bag ko. Usarak inton bigat no mapanak ag klase. Apay, sagmamano tibado kan bag mo. Saanan anas ka na mamuam, Laika? Kababain. Sagmamano kunak. Ay, kwa, 35 tibado, kan 80 pesos tibag ko. Natsambaan nga ron ni nanang ko dagi di agamit ko. Anya, dayta ti pakaragsakam Melody. Ha? Yaks! Nakalaklaka. Ha, grabe kamat. Nagrabaw gayam tiraragsakam. Ha? Kunak man lano 3K, wano 5K ti balor dagita. Ha? Nonsense. Hay, kas kalaubing. Siguro, no gumatang ni nanang mo itilalakaan at tsinelas, kas taunay aragsak mo anya. Kat uwan alay ka. Kasta kami ngamin amamirmiraot. Taidi ubing kami, wano ubingak. Dandan ni Jack pa'y makatsinelas. Kan amumot asako ti bag ko idi. Wana,
Amok dayta. Nagmursang asa ko tibag mo. Wanlay ka. Iso nga ita ta makagatang kami itibag. Wano anya pa'y di ta kagawaan. Maragsakan kamin. Ta saan mi napadpadasan ti kasta. Ano sa inyo tanakurapay kayo kat nga ron? Siguro, sadot dagiti dadakkel mo, iso amamirmiraot kayo. Saan mo't Nasapa ngamin anatay ti amak. Iso nga agmaymay sa ninanang ko amang isaksakan iti panagbiag mi. Kan talaga narigat ti panagbiag mi. Tawan sa ni Kwame. Iso nga ita. Kas kayla agraraman nga agina, tamairan-ranod kayo iti kinabak ng ni Papa. Agraraman kayo talaga. No siyakla ti mapatulok. Diyak kayat apagadalan na ka ni Papa. Manang gundangway kayo. Laika, di mo samot us-usaran dagiti abadbadom. Saanan, Papa? Na umaak dagitan. Itin mo ni Melody na nakawarala iti silid mo. Ay saan? Nagswerte mo tanday di babae. No iso ti mangusar ka dagita. Kat nung ninginaan amin agamit ko. An mo ngay nga rod, no di mo usaran. Sayang. Ay, basta. Isubliyo iti nangalaan nyo. Taidulin kunto dagita. Itad kunto kadagiti gagayim ko. Saan kat aday jay a melody? Ha? Nagswerten ngay no pagusarin nyo iti nginginaan na gamit. Day jay rut-rut itadyo ken kwa na. Taiso ti bagay na. Laika, saan anasaya at tikasta nga ibagbagama? Aglablabas kan. Natangsit ka una yan. Masurunak namin. No apoy apagad-adalin nyo ti saan nyo mat akap-kapin ano? Sana libre ti kwarta gas-gastusan ni Melody. Sweldo ti inana na jay kas babaunan dito'y balay. Ha? Basta. Diyak kayat ti kinaagraraman dagi jay nga agina, Papa. Period! Papa, agsardengaksan nga agadal. Anya, apay manan. Kasla na bambanugan ti panunot ko. Kayat ko ti agina na. Ang sayang titawan. Kanayon ka ngagsardeng. Kita man, graduating ni Melody. Idinto ta si kagat second year college mo pa'y laeng. Takanayon ka mat nga agsardeng. Makapa-stress mat ngamin tag-eskwela. Agadal ka kindi. Ano sa man Di ako? dak kumamat pilitan, Papa. Nabanugak nga ron. Ituloy kong tumanan ano makainanaa. Anya. Ay na, umadanin ti panagturpos mo, anak ko. Wan nga ron nanang. Sana napupuutan ti aldaw. Graduating at kaya man. Wen nga raod, ay na, nakaragragsak ka, anak ko. Makasangitak iti nakaro a kinaragsak ko. May sakanton a profesional, anak ko. Wan nga ron nanang. Iso nga agyaman tayo iti Diyos. Tamok nga iso tinangi remedyo iti amin. Tapno makaadalak. Wanan ako, kat inton addanton trabaho. Di munto ko malipatan ti agsubalit iti kinaimbag ni Sergiano kan ka. Wan. Wan nanang. Hello, bakit? Apay nga ita ka lang nga umawag. Nabayagan nga ururayag ti awag mo. Agawid ako ni Timabiit, Jano. Kasta. Kano? Anyapit siya, tasukunan kay di airport. Sanan. Makawayasak. Kana mga nusan adita ti pagdiretso nga agawid. Anya? Papanam nga ron. Ay basta. Ibagak to. Sige, bye. No, kasta. Ag for good kayon, Mama? Wen, iha. Agawid akin to numaya lawas. Ngam di mo ibagbagakan ni Papa ma. Tipit sa nga imbagakan ka. Ha? Taapay, Mama? Basta di mo ibagbaga. Si kalaang tinangibagaak. May karim ka di? Siguro, kaya't yung asorpresaan ni Papa niya. Basta di mo ibagbaga. O sige, bye. Bye, Mama! Papa, kuna ni Mama ajak ka no ibagbagat isasangpat na. Ngam no jak ibaga, awan kadwak amang sukon kan kwa na ije airport.
Apay, kaano asumangpet? Intun o may alawasan, Papa. Kayat na kayo siguro ang sorpresaan. Iso adi na kayat nga ibaga kada kayo. Ngam, da kayon to ti kadwak amang sukon kan kwa na. Iso nga ibaga ko na. Ay, unay lakit din dyan, nam. Kaya't nagmasorpresahan, ha? Sige, sabatan tanto ni mama. Amo ka din ni mama, masyak te kaduam dito airport ita. Saan, Papa? Jack imbaga. Iso asigurado ang masorpresa mo't ni Mama. Anya? Dayjayan ni Mama, Papa. Sino di kakibkibin na lalaki? Dagitawanan bain. Relax, Papa. Ang mga kaanak-an na anakagidan na anagawid. Takatawanak sa lalaki akadwana. Diyak la siguro mabigbig. No asino di kadwana. Mama! Come on, honey. Pumanaw tan dito. Mama! Mabit lang! Dagitawanan bain. Makitam. Kabit na dayjay alalaki lay ka. Apay anaaramid ni Mama ti kastya eh. Makaumotib. Agbiyaga. Nabartak kayo manan, Papa. Inaldaw nga agbartak kayo. Awan, sir, bitibiyag ko. Nauma ako nagbibiyag, anak ko. Diyak mo't pinaspasakitan, tinam. Awan, timati ngayon, naramit ko kan Juana. Nagsingsing puta, kabayatan, tikada na jabrod. Ngamanyatin, subad na. Ala, huston, Papa. Aklunan tayong tinaramid ni Mama. Tagdandan na dan itilalaki na. Sir Janaw, agintinom kayo manan agmay-maysa. Awan, sir, bitibiyag ko. Sir, aywan gayam, sir. Inton bigatan ti graduation ti anak ko. Dumaray kayon tukuma. Nakayulatan. Awisan nyo nila, kano kayat na, tayo suti ka duhayo. Sir, pagyamanan mo ti ado at tulong niyaw. Agsubalit kamin to kada kayo, sir. Saan? Saan nagagsingsing, Ermina? Iso baybayam da ita subsubalit dita. Jack masango, da kayo latan timapan. Sige nga, Rod. Da kami latan ka ni Nanang. Naragragsak kumamot lang no da kayo kan ni Papa Mamang saksi iti pa nagturpos kon, Laika. Taapay pay lang. Kayat mo tagpasikat, tanakalpas kan iti panagadal mo. Idin to tasyak kat saan? Ala, saan nakasta, Laika? Sa anak amanal, tapno Jack maawatan ti kayat mo ang mapasamak melody. Pasikat ka. Papa, kayat kong tag-eskwela. Ituloy ko manan ti agadal, tapno mailipas ko ti kurso. Lading hitak anak ko, nga mawanan kwartak. Nabaybay ti negosyo ka. Anya? Kinapudno na pasig nga utang ti kwarta nga araramatan ta ita. Naisaldak pa yan ti balay kan lote. Anya? Apay ngay. Pasensya ka, anak. Ngam nasakit ta anak iti husto iti naramid ti inam. Iso napiktaran dagiti negosyo ko. Kasano ak nga rod itan, Papa? Kasano ti panagadal ko? Kayat ko ti agadal mo nan. Awagam ti inam. Tayo ti mangiremedyo iti pagadal mo. Inawag akon. Namawan ka no kwarta na. Agrigrigat da kanumat na ni ti asawa na. Anya. Kasano ti panagadal ko, Papa? Kasano tayo itan? Laika, amo ka kasapulam ti tulong ita. Damag ko akayat mo kano tag-eskwela.
Nasao ngamin ni papam kanina nang ti maipapan iti dayta. Nagsaya at ni papam kada kami, Laika. No saan agapukan ko, ana? Sa anak ko maanakalpas iti panagadal ko. Kat itataadan na talga na trabaho, kaya't katulungan. No kaya't mo manan ag-eskwela. Ha? Di ka ko magbabain, Laika. Kan, tilmunam ko man ti pride mo, kat awatam ti jayak kan ka. Pakawanan na ko, Ma Melody. Ha? Sorry, iti kinagubsang ko kan ka iti kalabas, Melody. Naglablabas at inuy-uyaw kayo. Kanoy niya pa'y di tangag kakasakit a sarita timbagbaga kada kayo. Ngam ita kayo matgayam ti makatulong kada kami. Kaya't kulaso badan ti kinaimbag ti amam kada kami, Laika. Kan, lipatan mong tinapalabas. Di ka madanagan. Saan na ka nagimula iti sakit tinakam? Makonsensya ak lang amin. Kan mabayin. Linaplapdan ka ang makaadal iti kalabas. Katagyaman na nag-eskwela ka, Melody. Diyak na yung pagarup kasi kati makatulong kanya kita. Agyaman ako na ikan ka. Awan anyaman na, Laika. Agyaman nakmat ka ni papam. Ngamin, ado tinaitulong na kanya. Tapno makalpasak iti panagadal ko. Iso nga ita, mga barwanan tayo manan. Kat no kasapulam di kwarta, di ka kumaagbain nga umasidig kanyak ha. Si dadaan na katumulong kan ka. Agyaman akmanan, Melody. Nagsaya at ka, tao.